lamun milih seriuk Islam niki dendik seriuk pemeluk, dendik seriuk dengan muslim. Saya ingat dengan muslim niki arasa bagus, arasa sandi bagus, arasa solah, arasa lengek. Tetunde lagu seriuk ajaran Islam, syariat Islam. Syariat Islam ini narak cerita ni ya kanggu sakiti kaci semeton jari darak haram hukum li ajaran Islam. Nah, jadi lamun milih seriuk Islam niki seriuk ajaran, seriuk syariat, dendik seriuk pemeluk, dendik seriuk dengan tamu Islam. Kaieu dengan barat niki bermita kami milih tamu Islam dengan Islam dong lu yang jadi maling nguni. Kadang-kadang orang niki ngi duit sama orang niki dendik engat sama niki ajaran engat maling niki kanggo Islam den narak ton tekanggo apalagi tiap bait hak kaca batur ya tokek ya iur doang kaca matu masih terharaman sida-sida Allah Ta'ala. Nah niki man tin tundang dia teman ya tizinan sida-sida Allah Ta'ala. Maka tepat bahasa supuk dengan alim ulama jamaah lain niki puluhan tahun tiang tengah le supuk alim ulama lamun arak majid pasti arak bongkos, lamun arak nasib pasti arak ongkos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. Dani-dani para al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz sahadir li majelis pelungguh tiang sami niki, majelis sak teredak sida-sida Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sak tiang hormati dani-dani para pengelinsir, para pemuka agama, tokoh masyarakat, sahadir ili Raudatum min riyadil jannah, supuk taman li taman-taman syurga sekadi sak tebausin si baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila meliwat elek taman-taman surga marak pelinggih makin niki, maka pada endot pada tukul manik Nabi. Sehingga ia kembing, sehingga tahu sama niki tahu sangat cinteredak sida Allah Ta'ala jangket napiaran niki usahaan untuk negeri akhirat. Syukur alhamdulillah makin pelunggu tiang sami sekalipun suasana makin niki hujan nggih jamaah. Lagu alhamdulillah boleh hadir dia tahu sak mulia niki, tahu sak sangat cinteredak Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ia gamak langan tia syukuri ruan paicen di sida Allah Ta'ala, nikmat samput dican di sida Allah Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah ia terumbuk ruan nikmat ni di sida Allah Ta'ala, amin ya rabbal. Tentu puji syukur selalu diaturan kulit untuk di sida Allah Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah di sida Allah Ta'ala, sehingga alhamdulillah sampai kebian semangkinan niki pelungguh tiang sami boleh hadir li majelis sak mulia niki adit ia gamak langan tiak rumbuk ruan amal ibadah, ia langat tiak rumbuk ruan kedekatan kulit injuk di sida Allah Ta'ala, ia jari sangu ait lemak li dalam akhirat. Puji selawat serta salam tentu selalu diaturan kulit injuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat selalu tanjurah tersuruh ya luwek-luwek berselawat kulit injuk Nabi, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kembing jamaah sangkat dia tersuruh berselawat, sangat berharap
elek manusia sak paling mulia, makhluk Allah Ta'ala sak paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, sepaling bagus manusia, sahibus syafa'ah, salah sopok di antara nabi-nabi sak selain ni ke sak lemak ticanin izin sida-sida Allah Ta'ala saya bau syafaat pelungguh tiang sami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawinan marak ni ke wah sewajar sepantas tiak luik-luik berselawat kulit injuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengak sekadi tersebut dalam sebuah hadis jamaah ni, tersebut dalam sebuah hadis sahih niki tentang berselawat juk Nabi niki santer sin luar biasa jamaah. Tesebutan satu riwayatan dalam hadis sahih si Anas bin Malik, Nabi bahasa Sayyidina Anas niki annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desida Nabi berpendika, Nabi man shalla alayya salatan, saya berselawat ujuk aku satu kali selawat. Man shalla alayya manik Nabi salatan sallallahu alaihi asyra, saya berselawat juk aku sekali, maka yang terbalas 10 sidi-sidi Allah Ta'ala dengan selawat sangat konteks, misal sallallahu alaika ya Rasulullah, maka balasan ni ke adalah 10 kali lipat. Ini kedua sekali. Wa man shalla alayya asyara, saya berselawat juk aku 10 sallallahu alaihi mi'atan, lamun 10 kali jamaah berselawat maka ticani balasan 100. Masya Allah. Jadi sekek terlipat gandakan 10 sesuai dari manik Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, saya gawe sekek kebagusan maka yang terbalas 10 sidi-sidi Allah Ta'ala, kecuali elek dua tanah haram Mekah dan Madinah jamaah. Lamun niki gawe kebagusan, lamun lek Madinah ja terbalas sakit kebagusan niki 1000, lamun lek Madinah ja lek Mekah ja 100.000. Niki terjelasan si hadis Nabi, satu riwayatan si Abu Hurairah dalam salat niki hadis Bukhari Muslim, yakni Nabi salatun fi masjidi hadza, manik Nabi sembayang atau gawe kebagusan ilik masjid kaku, masjid Nabina. Niki salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi masiwa, lebih bagus dari miak sembayang lek masjid selain bi alpin dengan 1000. Ilal masjidal haram, kecuali sembayang lek masjidil haram. Saya sembayang lek masjidil haram ya kami ati alpin, maka balasan niki 100.000. Nah niki luar biasa niki. Mawinan marak nike ketelun jamaah, lamun balasan sak 500 nike ja arak sak 1000 Masjid Nabawi hadis sahih sabaru, lamun lek Masjidil Haram 100.000, lamun lek Masjidil Aqsa 500. Ya ampun, Nabi anjuran pelunggu tiang sami niki dendek pada susah payah repot diri lalu lampak juk masjid salain manik Nabi, kecuali kanggo juk telu masjid, la tusyaddur rihal illa salah satu masjid, kanggo menujak prepot diri kumpulan biaya datang ujuk masjid satelu, pertama masjid di hadza Masjid Nabawi, kedua Masjidil Haram, ketelun Masjidil Aqsa. Ya kembin sengak balasan sangat tersin belik si sangat izin luar biasa terlipat gandaan. Mawinan marak ni ke jamaah mudah-mudahan nggih arak li gobok pelungguh tiang sami niki sak tenasipan sida-sida Allah Ta'ala ya laksanaan ibadah haji atau sebagai tetamu Allah makin ilik tahun saniki, amin ya rabbal alamin. Arak jamaah makin ya berangkat niki ndarak nggih pada niki bara sekek ampura niki gobok lenang batah niki pertama sara sekek makin sak tenasipan sehingga si aturan niki jamaah nggih. Nah niki ruang kelebihan. Jadi saya berselawat jamaah ujuk Nabi 10 kali yang terbalas 100 kali. Lagu wa man shalla alayya salatan mi'ata marrah, saya berselawat ujuk aku 100 kali, manik Nabi kataballahu baina ainaihi bara'atain, yang tertulis ilik dua penentangan niki, dua kelepasan kebebasan.
Pertama, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Ia terlepas atau terbebasan si Allah Ta'ala ilik sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah. Summa bija kena dengan munafik niki, dengan sak munafik niki, dengan sak lain ucapan, lain ilik hati, lain sak mun ucapan, lain ilik angan. Nah niki dengan munafik pun terparah. Bija dengan paling pertama dengan sak munafik niki lain ilik Madinah, aran Abdullah bin Ubay bin Salul. Sewaktu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang musuh ilik Mekah, saya ingat 3 tahun Rasulullah ilik Madinah jamaah, dengan kafir Quraisy niki Rasulullah bertetangga dengan Yahudi ilik Madinah. Mu dengan Yahudi niki semakin serius Islam, dengan Islam semakin luik tamu Islam, semakin maju Islam di Madinah. Mun terus kirim surat di Mekah Nabi basen semeton jari kafir Quraisy ilik Mekah mai datang yuk Madinah, Islam ni semakin maju saat pimpin si Muhammad di Madinah. Datang 3.000 dengan jamaah, 3.000 dengan saat terpimpin isi Khalid bin Walid. Pada saat ni ke Rasulullah kajian 1.000 jamaah, 1.000 dengan terus menghadapi ni ke elik Uhud pun terparah ampura bapak-bapak sesampun jom ni ke janji Uhud ni ke 5 kilo lek Madinah, lek gunung Uhud sangat ia kembin. Lamun lek dalam tote hadapi jak ni ke luik saksi de laun luik mapakan korban karena kode sama ni ke yang pun 2 ada yang sak dengan toak doang datang. Nah wawinan marak ni ke dia main tengah-tengah tangan 1.000 niki langsung tulak 300 dengar saat terpimpin si Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafikin. Nah niki dengan munafik niki sak pertama kali apa ni apa mau lalu perang kata Muhammad ni kata Rasul ni dia datang tu mati mau apa jarin anak ti ni yatim tanya apa janda ni bebalu ni anak dengan yatim lamun tak tertanggung balik niki usi tertulak 300 jamaah ampura 700 kance 3.000 sekek hampir berbanding 4 lagu Rasulullah li takut jamaah langsung perang. Nah niki langsung disida Allah Ta'ala entunan manik disida Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab niki innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidahum nasira. Maka jadi dengan munafik berbelok Rasulullah niki adalah yang jari kerak api neraka, empik api neraka. Menjamaah bini kira ngemi na'udzubillah empik api neraka kena tepi paling bawah untuk tak terjak yang gosong yang api arang kotor searan api neraka niki ampura jamaah terjelasan dalam sebuah hadis apabila dia sengaja misal ampura jamaah laki teteh pontong rokok atau potok rokok mungkicak bisa mau kelepak otak niki paling ringan mau apa lagi jari empik api neraka na'udzubillah summa nah niki dengan munafik walan tajidahum nasira malik nenten yang mau pertolongan lekan disida Allah Ta'ala. Nah ini kirun dengan ancaman dengan munafik. Jadi dengan sakirang berselawat setiap jelo setiap waktu niki 100 kali maka yang ticanin kebebasan kelepasan ilit sifat-sifat munafik sida Allah Ta'ala sehingga ampura jamaah enten pelunggu tiang masing ke searan alamatul munafikin niki lek lae debacaan si bija jaring pelunggu tiang sami lek masih kodik lek masih sekolah SD alamatul munafiq tanda dengan munafik niki telu wa iza hadasa kazaba apabila ia girang ngeraos atau girang ucapan satu girang berugung niki tanda jamaah ampura. Jadi pelunggut yang sami niki asaran manusia mungkin dia tak lepas di sak niki wah doang kadang-kadang sak berugung sak sengaja maupun dik sengaja wawinan marah niki insyaallah lamun sak girang demen berselawat 10 kali yang terbalas 100 kali yang terbebasan ilik nabi aran niki sifat munafiki wa iza wa'ada khalafa apa girang berjanji ampura segirang seliwahin janji girang di tepati janji tertunduk jamaah entah telung ngaji ni masa niki lagu dia datang ni nah niki masih termasuk marak niki angkat tajah atau tertengat tak di Allah Ta'ala dalam Al-Quran apabila berjanji dalam surat Al-Kahfi niki wala taqulu dedek bunyian bahwa lem aruk ya gawe sesuatu dendik katakan insyaallah niki ilmu pelunggut yang sami mau telema aru ya tolong dia bergawe insyaallah lamun terkendaki sidi Allah Ta'ala
taala. Nah niki salah satu hal tepat jamaah hadis kembali lamun tebing sehat mat datang kemarin niki alhamdulillah. Lamun dik datang misal dit mantakeun dage insyaallah taala ya sabar. Lagu alhamdulillah sekalipun suasana marak niki hujan lagu alhamdulillah rame ruan majelis pelunggur tiang sami niki pertanda bukti bahwa majelis niki teredak sida Allah taala. Nah jadi dengan sak berselawat satu sekali niki yang terlepas elit sifat munafik, sak kedua yang terbebasan bara'atum minan nar malik nabi yang terlepas elit api neraka terbebasan di api neraka. Ya ampun tersuruh tanjuran setiap waktu setiap saat jamaah dindik lupa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni nenek kaji jaga tiang jaga keluarga di api neraka. Nah ini kita suruh tanjuran Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan tuna surga ada berlindung di api neraka juk di sida Allah taala. Terus nah niki balasan wa askanahu Allah taala yaumal qiyamati mu yam tetuluk di sida Allah taala yam tetempatan di sida Allah taala tau takak niki ma'asyuhada kance dengan mati syahid. Masya Allah luar biasa dengan mati syahid diki jamaah arti syahid itu saksian si malaikat entan meninggal lelek ma'rakah perang-perang niki din kanggo tepandi din kanggo syahid dunia akhirat din kanggo tepandi din kanggo tebongkos darah saniki sintuka. Iya perang baru di perang Uhud niki saat meninggal dunia adalah paman Rasulullah amat Said Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul amat Said Rasul. Nike santer luar biasa sadis sintan tegawe jamaah. Diminwah tetombak bahasa kasar iki tasautan jungkat langsung kena niki daden rebak langsung terdatangi terbedah dada. Nauzubillah summa nah temutilasi ni bahasa makin gi ampun. Marak niketan tegawe jauh searan amak kakek atau bas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun marak nike ya jamaah niki Rasulullah niki nenten wah salah arak dalam benak dalam hati niki ya dendam. Namun itu andai ke dait dengan samara meni jende ke ama apa ya padak. Nah marak niki niki lagu Rasulullah jak sifat luar biasa niki jak mun maapa sehingga waktu nike Hindun bin Utbah sak suruh Wahsy batik bahasa kasar sak napiaran mati paman Rasulullah niki waktu Rasulullah tahun kesiwa hijrah tamu Mekah selaput dengan Mekah takut jamaah takut ya Rasulullah niki ampura jamaah ilik tawaf niki ngi Rasulullah 10.000 mau datang umrah tahun kesiwa hijriah niki ngi Fathul Mekah tahun kemenang kota Mekah mun terus taek ampura elik sebelah kanan arak gunung laik niki arang gunung Kaikunan niki Jabal Hindi unta parah hari arek elik palak unta parah elik babul umrah juk atas gunung makin jauh kanara sedak laik. Nah niki len taek dengan kafir-kafir Quraisy tiga lalu tedok Rasulullah sak berumrah kalau lalu kanjeng 10.000 mu terus Rasulullah santer si luar biasa mun terus Rasulullah perintahan jamaah selapuk sahabat selapuk buka manik Rasulullah buka apa rantai toak sak kanan tutup sak kiri aran ittiba terus sunat manik Rasulullah lari kodi atin lari kecil-kecil atin lari di tempat dengan sabiluan talangkah elik tawaf putaran pertama sampai kedua ketiga adin sak kembe adin sak tengat si musuh elik gunung niki gagah berani jari dinahar bani ngelawan sekek pun. Nah ya ampun memanik Nabi yaumal marhamah jelo sak nijak jelo tahun tema apa padahal tan sak perlakuan amat Said niki luar ilik kemanusiaan sampai terbedah sampai tersiksa marak niki jamaah lagu Rasulullah nenten ya bebalas yaumal marhamah jelo sak nijak jelo tahun pemaafan ya pun berbondong-bondong entun selapun tamu Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya badian Allah taala dalam iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Memseriuk manusia atau dengan kafir tamu Islam sengak pun akhlak ruun entan Islam niki ternyata ieu aran ajaran. Jari kesimpulan jamaah lamun milih seriuk Islam niki dendik seriuk pemeluk dendik seriuk dengan muslim sengak dengan muslim niki arasa bagus arasa sandi bagus arasa solak arasa lengge tetunde lagu seriuk ajaran Islam syariat Islam
syariat Islam ni narak cerita ni ya kanggu sakiti kaci semeton jari darak haram hukum li ajaran Islam. Nah jadi lamun milih seriuk Islam niki seriuk ajaran seriuk syariat dindik seriuk pemeluk dindik seriuk dengan saktamu Islam ka iyo dengan barat niki bermita kami milih tamu Islam dengan Islam dong lu jadi maling nguni kadang-kadang orang niki ngi luin sama orang niki dindik engat sama niki ajaran engat maling niki kanggo Islam dia narak tonte kanggo apalagi tiap baik hak kaca batur ya tokek ya iur doang kaca matu masih terharaman sida-sida Allah Ta'ala. Nah niki apa kan luar biasa saran ajaran Islam. Jadi selawat niki jamaah luar biasa yang tangkat derajat sida-sida Allah Ta'ala yang tapusan dosa salam sida-sida Allah Ta'ala yang tebik tahu takak mulia di dalam akhirat sehingga sopok ulama munkarang sopok baik niki nabi unin adimis salata ala nabiyil mustafa niki adimis salata ala nabiyil mustafa pada tetap pada genem berselawat ujuk nabi pakabuluha hatman bigairi taraddudin pakabuluhan tanya terima sida-sida Allah selawat niki wajib hukum. Namun ibadah-ibadah selain jamaah insyaallah terterima insyaallah taala mud gawe sesuai diterukun dari syarat lagu nit mantau lagu niki jak langsung bas ulama niki. Jadi pak adimis salata ala nabiyil mustafa pada continue tetap wiridan genem berselawat ujuk nabi pakabuluha hatman bigairi taraddudin entahnya terima selawat menjak niki wajib hukum tanpa ada keraguan sekedik pun dalam hati a'maluna bainal qabuli wa raddiha lamun pengawian salain jak antara terima detik wallahu alam illa salata ala nabiyil mustafa kecuali salat ujuk nabi berselawat ujuk nabi jak wajib hukum ya terima sida-sida Allah Ta'ala. Nah niki luar biasa saran selawat niki jamaah. Sak kedua lamun genem berselawat juk nabi niki lemak yang termasuk dengan paling rapat dari rasul. Terjebusan dalam hadis sahih niki bahwa aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya sepaling dekat umat kaku lemak li jelu kiamat aku kancing ni dekat tukul manik nabi sak paling genem paling pacun paling girang berselawat ujuk aku manik nabi. Nah niki luar biasa saran selawat jamaah nggih luar biasa ruang kelebihan sehingga ibadah-ibadah yang lain niki selawat niki sangat ringan lalu belik lalu ruang balasan belik lalu ruang ganjaran di hadapan disida Allah Ta'ala. Mu makin jamaah masya Allah nggih wah datang jamu bulan haji 2 tahun wah nggih dinarak dengan lampak haji lagu makin. Nah saran haji niki tergantung nasib nanti jamaah nggih tergantung nasib luwe dengan sawah berdaftar kadang-kadang sungguh aturan makin bahwa dengan seumur 6 dasi 5 jokatan ning kanggo berhaji begolok-gotik nangis berembit entah luah memang ni kelin tertentua di teman ya tundang di teman ya tizinan sida-sida Allah Ta'ala maka tepat bahasa supuk dengan alim ulama jamaah lain niki puluhan tahun yang tengah supuk alim ulama lamun arak majid pasti arak bongkos lamun arak nasib pasti arak ongkos ia tetun gamak niki angkat tiang jak bahasa embe tu ada kepe membuat seriuk ruan makin jadi tak mungkin anu Makkah ni kudu mahal anu jauh ndet bau karak niki yang penting berikhtiar tetu yakin nunah jak Allah Ta'ala insyaallah gara-gara bija jari melalui juk Korea bija jari melalui juk Malaysia ina ekong kosam haji amak yang percaya haji nah marah niki dinarak dik mungkin lamun wah datang nasib luwik dengan luwik kepeng lagu dik man datang nasib marah baru sugul aturan ning kanggo lampa nama niki luwik ni ketimu arah 4 jamaah ya berhaji tahun niki nggih 4 lagu pertama sak 2 dimen wasogol aran marak niki ha 2 niki 2 sogol aran mujakeun betian beli yang sugul berembitan mundurah
mumparan tahun sakniki ini mana aran malik. Nah niki nasib jamaah menentukan jamaah. Arak sekek wah cemoh sugul aran kacin dua sekek jamaah si baja. Ukur sikat antara petang dasa sekian Jawa berangkat makin Jawa ke ziarah. Makin sakari sekek niki lagu umur wah liwat 16.5 borong berangkat jamaah. Nah niki ruwe tetu nasib searan haji niki jangi. Wah memang pilihan Allah, gelikan Allah Ta'ala. Saya ngak ikembin, saya ngak yang terpemulia si Allah Ta'ala jamaah haji niki jamaah. Sekadi saat terjelu bahasan dalam hadis saya al-hujjaj wal umar wa abdullah. Jamaah haji maupun umrah niki tetamu di sisi Allah Ta'ala. Wa iza sa'alu u'tu, apabila nunas juk Allah Ta'ala ya kebe. Nah jari sendik ma lampak juk Mekah niki sak mulia jamaah wa terpemulia julu si Allah Ta'ala niki birun bukti. Doa niki selalu jaminan si malaikat. Ia pun arak jamaah haji calon keluarga lembe pun tahu datang lalu berziarah nggih. Marak ni kebiasaan pelungguh tiang sami tabiat adat itu dengan Lombok alhamdulillah lalu berziarah ya kembik ya tunas doa saya ngak ia mustajab doa saya ngak ia kembik akan mustajab doa saya ngak napi pun jamaah dinding sak manusia sawah mulia tanah pun batu-batu semen lagu lepas sopok pasengan kaji pasengan Allah kalian mulia birun bukti masjid niki tersebut secara umum Baitullah balik di sini Allah Ta'ala kemuliaan birul mulia masjid dim kanggo ya taek lamun pesantren dim kanggo tepat pakem laun sakedua dim kanggo dim muah toko di masjid atau tamu masjid sembayang dulu penghormatan di masjid arang sembayang tahiyatal. Nah niki ruun kemuliaan saya nggak ikembik mulia masjid padahal tepiak di batu-batu semen tanah lagu sengan sak tepesopo aran bahasa kasar pasengan kaje pasengan di sini Allah Ta'ala. Sakedua marak niki masih searan manusia niki atau tamu Allah jamaah haji sewat tepelik se Allah Ta'ala ya tundang duyupur rahman tetamu Allah jari Allah mulia mirun kemuliaan doa mustajab wa iza sa'alu utu apabila ni berdoa ya kebing manik Allah Ta'ala. Nah niki ruun kemuliaan ya ampun melarang keluarga selalu berhaji lalu jok niki tunas adik kedoaan adik mudah-mudahan jamak ticanin nasib marak nih lagu sekalipun marak niki aturan makin niki jamaah nggih bahwa dengan hak toak niki ding kanggo berhaji bagi pelungguh tiang sami sandikman tenasipan lebih-lebih sewah mampu karena ada larangan-larangan maka arak sopo amalan sopo amalan saya amalan niki insyaallah kesebutan dalam hadis sahih maka ia mau pahala marak pahala haji dait umrah telu kali manik Nabi bawasan niki sempurna pahala haji dait umrah benike kesebutan waruya an Anas radhiyallahu taala anhu qol Anas niki jamaah adalah dengan Nabi Araniki berkhidmat juga Rasulullah supuk dengan sak jari pembantu Rasulullah sehingga waktu Umi Anas aran Ummu Salamah niki jamaah sewaktu Rasulullah datang hijrah ke Madinah selapu dengan Madinah niki terjuluki alan Ansor saya Mekah datang niki muhajirin datang berhijrah ke Rasulullah muhajirin Ansor sak nerima di Madinah aran Ansor penolong. Nah, ruan dengan Ansor niki jamaah sak berduwe bembek dua mun bagi sida seke aku seke sak berduwe kebon dua sida stoe aku stoe ieu tah terbagi kaji semeton jari. Nah niki ruan keikhlasan luar biasa. Nah ina bahasa kasar Umi Anas niki nenten berduwe napi-napi enggak berduwe biji aran Anas masih umur lek bawa 10 tahun masih kodi. Oh ya Rasulullah tiangnya ni nara ya kebe menyangkin marah entan sak lain cuma niki bija ke aneh ia sanggup wah jarian budak sanggup menjadi pembantu berminta mak suruh endor ni pelungguh mi Rasulullah mun terbaik si Rasulullah aran Anas niki nggih. Nah niki ya jari dengan perawi hadis nah teriwatan niki dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala haji dit umrah niki jamaah sekalipun tendik lumbar insyaallah ya mau pahala haji umrah apabila amalan saniki biya man shallal fajra jama'atin saya sembahyang subuh
Fajr niki sembahyang subuh, fajar kadzidik, fajar kadzib. Saya sembahyang subuh di dalam berjamaah, baik li gedem ataukah li musalla ataukah li masjid kaji selakiam atau kaji masyarakat sembahyang berjamaah. Terus di minuah marak niki summa qa'ada yazkurullah taala. Terus di minuah salam imam marak niki jamaah melinggih niki wiridah, mengingat kepada Allah, sebut Allah Ta'ala, baik baca Al-Quran ataukah amalan-amalan napi pun satajah si guru pelunggut yang sami, misal lebih-lebih almarhum guru-guru pelunggut yang tinggal mudah-mudahan selamat dalam kubur amin. Misal nike tebing wiridan amalah nike sampai entar beramal niki sampai hatta tatlu asyamsu, sampai tewuk jelu.